Murugamiriri wa kambuni ya kwendia migunda ya Maono Lands Limited niwe Kinyua Wairatu riu augite gutiramakania ure guguthie no ne gutigirira uici wa migunda no akinya muico. Kinyua augite thutha wa icera riake bururi-ini wa Amerika kuria andu aingi meyumiritie magiteta gute mbeca ciao na njira ya kwenderio rira mahenetio ni migunda maragura. Akenya ni makenete thutha wa Kinyua Wairatu kuruira kihoto kiao na gucagurwo ari chairman wa Association of Real Estate Stakeholders ni Oresa. Kinyua Wairatu uria rugano rwake rumagiriria ngoro nyingi muno augite ndari na guoya na bara ino ndaratiga gukinyira kihoto nginya kiria kihoto gikorwo gikioneka. Akenya mwena comment section makorwo makiandiko na Davis Mwangi agaikia muho wake na kuga andu aingi a Amerika matigura broti cia na ku mathaka-ini na mitito niko kuo ni makoragwo makimenya migunda kana makoragwo makigura migunda iria minene ni ogi acio matihenekaga o uguo. Na Aurora Njero ko amazing na Evelyn Njeri wa Nderi akauga in Kenya you trust nobody isipokuwa Never Reverend Joy. Na Petro Kingmani akauga kama chairman wa Real Estate anafaa tusaidie tupate zenye tumepoteza, kwanza kwanza nikikumbuka Gakuyo. Na Kamwagi Grace aikia muho wa Wairatu akawa Kinyua Wairatu God bless you. Na Rancho akawa mutumite hitiriko na Gicuki akawa amenyera ndakae gwitega na heketa gaturu. Na Zakaya Ndungu akawa time will tell I no longer trust sweet talks. Nice Western akawa ona maheni no story gukuna kwa Mwangi wa mohoro ni no nguhe na gitio kinene itikire gukorwo gi subscribe thini wa channel ino ito ya Mwangi wa mohoro uko kihinya ka notification bell tigetha ria twagikorwo tugikira mohoro ikorwo uhi wa mbere gukorwo kimenya maria marathie na mbere guku nenda-ini cia ukinyaniria.